Magezi Eric Nchindani mumelerisiwa nangona kolo nhlekani mingisira mgaralo FM na kuhlanganisa kolonga ngisira station shurkonga khona ngisela urla Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya mgaralo na fm.co.za mina nikhalanga Pet Matebula ingwana risima to jimo shanga mashingirtano wachecha na makunela wandandazi mingisira mena kwamkela kolonga ngisira station shurkonga khona ngisela urla Gauteng Mpumalanga Northwest na wena kuma ko hi audio streaming ya mgaralo na fm.co.za rabontano namuhla etakawana chi la studio 1 Giyani Amasingita Mall hila inga kona nhlekando itisala ngona ko Afrika Wa Vulavula mingisarome ayi kuthi kungwangulo wena uri yini kuya mahlweni committee maka indlela le taba irina ndawulo ya rihanyo a Limpopo hino motatana Neil Shikwambani taba kai bulana bona la kai lang takati maka to hambana letinwe minga itisala tona kuba milava ku ivulavula na na bona hatona hindlela yole se taba kai bulana bona nhlekando itwa kuri shana timaka leti banga bako vari na tinhlamulo eka tona kunga va ku ri ti andaka loko un'wana wa vayingiseri a vulavula hi timhaka ta ku va ku nga kumeki tifayili aka health center ye le Giyani i xin'wana swa swivutiso leswi hi nga ta twa nhlamulo kusuka ka vona kasi un'wana a vulavula hi timhaka ta ku nga kumeki mirhi ka yin'wana ya titliliniki a Juliusburg na yo yin'wana ya timhaka leti hi nga ta va ka hi kuma nhlamulo eka yona na timhaka leti ya ta circular number 1 of 2004 na yo hi ta va hi languta hi lava ku twa ku kahle u ri yini eka mhaka yoleyo sweswo swiwani mingisero mgaralo na FM kanongona ko Afrika Wa Vulavula kwala nga yingisela u ri ko hi nga tsakela ku twa ku xana we timhaka leti u nga va ku u ri na tona nhlekani lowu ku nga va ku ri tihi ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswaku ku na timhaka to tala leti ti nga va ku ti ka ti humelela hi ndlela yoleyo mi ta tsundzuka ku namuntlha i sikunkulu aka khoto ya timhaka ta misava ya vululami laha ku nga ta va ku ri nkarhi wa ku va tiko ra Israel ri karhatisa n'wangulo wa rona hi mhaka leyi Afrika-Dzonga yi nga hetelela na yo yi tisa n'wangulo wa yona hi ndlela yoleyo se hi mhaka yoleyo mingisero mgaralo na FM makomba ndlela u nga tirhisa tindomoro leti ta 0860002543 kumbe tirhisa mathebula DP @sabc.co.za email address kumbe u taka mhaka yaleya ya @afrika Mungana x handle hi twa ku u khomeke hi timhaka hi ndlela leyi kasi hafu ku bila awara ya khume hafu ku bila awara ya 12 hi ta va hi kha hi twa ku muyingiseri va angula va ku yini tatana Shikwambani ka mhaka leyi hi bulaka yona ngopfungopfu ka ya report 1 kumbe circular 1 of 2004 ta va ka hi bula na bona hi twa ku va angula va ku yini mhaka yele kambe sweswi a hi ku timingiselo mene ku committee mhaka 0860002543 0860002543 hi ndlela leyi ta va hi kota ku va hi bula hi twa ku mi angula va ku yini na n'we mi ya ku ka January 8 statement leyi ambombela hi nga tsakela ku twa ku mi ri timhaka i tinga kwala mi nga va ku mi ri kon'we mi nga va ku mi kha mi ya ka tindhawu to leta ni yili ka tindhawu to hambanahambana ku ya ku lava ku vona ku mintlhontlhontlhontlho ya leyi nga va ku yi ri koho yi nga va yi kha yi fambelana ke na timhaka leti hi tshamaka kha hi ti twa ka masiku na minkarhi kambe yin'wana ya fambelana yin'wana a yi fambelana 0860002543 n'wangulo wa ku ri kwihi ke a ni rindzele na tsalwa kusuka ka n'we ni ngete na mi kombela ku mi ta ni fanisela ku swi na ntiyiso ku fika kwihi ku ri yin'wana ya timasipala ku nga va ku ri Mopani kumbe Giyani yi ri ku aleni ku va mi endla xitechu xa Professor Dokodela HW Intsanwisi xana hi lava ku ta twa ku swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi a ni se ri kuma tsalwa leriya ni ngete loko mo va mi ri kona mi ni rhumela kambe ku na muyingiseri loyi a hi n'wi tweneni angula ku yini committee timhaka i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Aye khalanga mpfukeni papa hi pfukile hi ngo vona hi pfukile man ayi mi nge hi dlamba hi xipidi xinani xi nge se nghena ku 20 past stand tsema khalango manitwani ni muyingiseri okay mina ni rhandza ngopfu nenganako wa Afrika Wa Vulavula ni nge se vula leswi ni lava ku vula swona a no la ku lunghisa swin'wana tolo a ni swi tivi loko ku ri ku swi nga va swi mi hupile n'wana mi humelerisi na
tatana Ncindana ku na muyingiseri la nga nghena a tirhisa ririmi rin'wana ro ka ri nga hlantswekangi ku ya hi mina loko ku ri ku ri nga ri hlantswekile a ri ni nga tlhela ni yi yingisela clip liya ni nga yi tlanga a ku vanhu va ANC a va tshiki ku ta va ta rhasa amoyeni va endla ti-campaign na ti-branchini loko nghena whether i member wa ANC kumbe i yima na leswi me ni vulaka swona kumbe wun'wana a wu rhasi amoyeni wa making contribution amoyeni loko hi hambana hi miehleketo a hi lwa moyeni a ku na la a rhasaka a yi ri yo sungula leyo khalanga ni nga twi ngaku a nga swi vekangi kahle but then ku na liya ya unemployment kambe mi nga siya ka unemployment kambe mina na n'wina hi nga pfumelelana musiko a ni miyelangi ni swi tshikisa sweswo loko a kha a vula sweswo and a ku ri voice note a ku ri voice note a ni miyelangi ni swi tshikisa sweswo ni kombisini na timhaka teto ta ku loko se hi fika ka ku hi ka hi katsakatsa vanhu hinkwavo ku ve i vonele ra wehe ri taka na rona ri va ri nga ri kahle okay no thanks Khalanga yana ni mahlweni for clarifying that ku na muyingiseri again a nga nghena tolo matsundzuka vulavula hi timhaka ta unemployment a ku vanhu a va lavi mintirho aish xitatimende lexiya hambiloko ku ri ku maybe a nga va ri member ya ANC xi hoxekile 50% ya xona ku na vanhu vo tala lava nga ku laveka mintirho va nga na ti-degree va nga na ti-diploma va nga na ti-certificate na munhu ntsena lowu a nga ri ku tirheni a nga na qualification na yena i deserve ku tirha xitatimende lexiya muyingiseri ni vona ingaku ta va offendi vanhu vo tala a nga xi vekangi kahle next time a nga ha xi vekisi sweswo timhaka ta ku kaleka ka mintirho vanhu va na stress vanhu va committee va na ti-depression hi mhaka ku ka va nga tirhi so a nga yi vekangi kahle a ni lava ku n'wi vekela yona kahle mara nge ni yi tshika a nga yi vekangi kahle mina leyi ni lava ku nghena ka yona xi nge se ni tsema xixichinani wena Khalanga i mhaka ya ririmi language and na ta vulavula hi legacy ya apartheid loko swi fika ka timhaka ta ririmi ku va hisa lavaya va xihlawuhlawu a va endle swi olova leswaku ririmi leriya ra yimanyana mingisero wa mina hi ve xi nghenisa xichinani lexi hundza xikan'we sweswo mingisero Munghana Lonene FM mingiseri a hetseni a mi kha mi kombisa xichinani lexi a xi mi xi hi kavanyeta a na ha kombisa ka timhaka ta ririmi ku va Afrikaans yi tirhisiwa in such a way ku yi nwelela ka hina ku fika lana marito lama hi faneke hi ma tirhisa ya Xitsonga ya nga ha tirhi ku tirha Xibhunu se ni ringeta ku kombisa ku a yini ni mahlweni hi vulavula ririmi ra ka hina ro hlantsweka example loko no ku Afrikaans yi nwelela ngopfu and a ku ri legacy ya apartheid Khalanga loko ku ri ku mi rimile n'wina kumbe a mi titwa tihomu loko ti kha ti rima ma swi tiva ku tihuma na tidonki a ti understand Afrikaans ku tlula ririmi ra Xitsonga loko wo jika kha ku rimiwa hi Xitsonga a ti to fika ti yima mara loko va ku komu ta jika loko va ku for ti nghena forweni swi fikela hi nga teka na ririmi hi yisa ni le ka swifuwo swi ri understand languta munhu mukhegula vakokwani lava a va nga yangi ni le xikolweni va kota ku vulavula ririmi ra Xibhunu masweko lama manharhu khala ku tirhisiwa masweko mara ku ye ma cinciwa ku va ti-dry food mukhegula ta ku byela ku ni nyike ti-dry food i Afrikaans marito yo fana na va no kundlela ku ta nghena na van'wani mingisero wa mina swi nga leswi hi nghena ni ka mhaka leyi mi ndlaku ku yi ndlaku ku mbula sweswo swi nga leswi a ni ringeta ku hlamusela ku a hi yini mahlweni tanihi Matsonga Machangani hi ka hina ra manana ku fana na leswi mabuna a ma hi dyondzisa swona ku ririmi ri nwelela Afrikaans yi tiveka hinkwako na hina vana va hina lava va nga swikolweni va dyondza ku va ka va nga dyondzeki ririmi a hi va encourageni ku swi koteka va sungula ku dyondza ririmi ra Xitsonga a swikolweni va tshika ku ku na vana vo tala lava ka va nga dyondzeki Xitsonga i kuma ku va dyondza Afrikaans instead ya ririmi ra manana kumbe va dyondza swin'wana swi va swi ri kahle ngopfu sweswo kasi ku hlamula xivutiso lexi mi nga tshama mi xi vutisa n'wina Khalanga mi kha ni huma moyeni xaku hikokwalaho ka yini ku ri na mavito yo fana va Mphephu va Mujaji va yini ni vone xi nga hlamulekangi swi kahle ku tanihi rixaka hi dyondzisana
mavito lama va mijaji na va mphepo na vayini a ma thiwa loko vanhu va huma misevetheni i mavito lama nga va kona hikuva vatsonga machangani khale a va tshame na mavhenda na mapedi kumbe masotho msevetho a wu nga ri wa machangani a wu ri wa mavhenda na masotho loko msevetho wu ri wa vhenda hikuva hosinkulu a vhenda a ku ri mphepo a wu vuya i tharera ku u huma misevetheni wa ka mphepo i mphepo loko wu ri wa ka mamayila msevetho i msevetho wa ka mamayila hi wena mamayila loko wu ri le ka mijaji msevetho i msevetho wa ka mijaji tale ka majozi loko swa ku hala ka vamdavula a ti tilo tshama tirheni mara va le Tshwando hi mhaka ku i central dispatching na le a hi swi endle ka malamusela all over the place leswi hi lavaka ku swi tirhisa swa ku hi kota ku olovisa matirhelo ya hina na ku antswisa ndlela leyi kota ku harakela vaakatiko hi yona. No, ya khensa swinene se a hi leni ka le ya vumbirhi ya le Juliusburg ku endleka yini mi lavisise mi kuma yini? Well, issue ya clinic ya le Juliusburg na swi tiva ku na okay mina ni sungula hi issue ya ku shortage ya maphilisi so generally a ku na shortage ya maphilisi as such because ku na vanhu lava n'hweti na n'hweti va phaka ti-chronic medication laya ku na vanhu lava taku va vabya mara swa endleka eka minkarhi yo karhi u kuma ku ku na mixaka yo karhi ya mirhi leyi pfumalekaka eka supply chain process swa endleka loko u fika kuze no nyika xikombiso kuze ku va na nkarhi loko u fika eka titliliniki hi va na problem ya shortage ya betadine so loko u ta u vavisekile u lava ku bandichiwa u kuma ku betadine a yi kumeki na le ka ti-supply so swilo sweswo swa endleka minkarhi yo tala and nkarhi wun'wana u kuma ku swa leha hikwalaho ka matirhelo na swin'wana swo tala swi na ku ni na nkarhi wun'wana hi nga ze hi vulavula ngopfu hi mhaka ya nkayivelo ya swisivelambeleko swa ti-injection laha a ku ri ngopfu na swa maphilisi mi ta pfumelana so eka value chain kumbe eka supply na demand swa endleka u kuma ku na mimirhi leyi nkarhi yo karhi yi va ka demand nkarhi wun'wana yi pfa yi kayivela kusuka eka vanhu lava hi supplyaka because vanhu lava supplyaka mimirhi lava supplyaka depo ya hepo loko a ni mimirhi vo tala va vohi lava va nga sosiwa national so i ti-national i leswi swi lavaka ti-transversal tenders va supply tiko hinkwaro so minkarhi yin'wana kuma ku swa xota but na minkarhi yin'wana na pfumela ku ene ni nga vulavuleli Juliusburg ntsena eka ti-clinic ta nkarhi wun'wana swa endleka hi mhaka ku kuma ku tirha vanhu nkarhi wun'wana va endla swihoxo or va delay ka ku order or nkarhi wun'wana va order kuma ku swi va swi nga ri kona hi nkarhi wolowo eka nkarhi lowu hi nga swi hlamusela so ku nga va ku va na problem yeleyo mara generally question ya ku titliliniki ku ha mirhi kumbe Juliusburg specific ku because it would not make sense ku nga vi na mirhi etliliniki ya le Juliusburg kumbe eKelisi na le Juliusburg is less than 3 kilometers apart so a swi make sense ku tliliniki ya le Kelisi yi nga va na mirhi because a ni n'wi serile mingitsera so it would not make sense ku clinic leyi nga 3 to 4 kilometers apart yi na mirhi mara leyi a yi na mirhi muhaxo ni mi twe Shikwambani kombe ku ndila loko se ni vuya hi ta kota ku languta ya le a Giyani kambe hi sungula ni hundza hi le mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni andza ka sweswo sweswo mingisero munghana lona FM na ku Afrika wa vulavula hi khenseli swinene Shikwambani loko mi hi khomele tani kumbexani hi nga se hetelela hi nghena ka lele a Giyani Health Center a hi tlheleleni yana katsongo ka lele Juliusburg Shikwambani loko ri swa koteka swi nge koteki ku tani hi ndzawulo mi ya mahlweni mi languta ku kahle ku endleka yini ku swi nga endleka ku ri ku i ntiyiso ku leswi mingiseri a vulaka swona swi nga tswoka swi nga twisiseki kambe swi ri ntiyiso ku swa endleka ku tshama ku kha ku ri na nkayivelo wa mirhi kwalaya ku ve titliliniki leti nga ka radius ya Juliusburg tona ti tshama ti ri kahle no nkomo ni pfumela ku hi ta yi landzelela also a ni na ku langutisana I think ku ve na mhaka ya nkayivelo wa mati ku na frustration yana yo ya nkarhi wo leha loko swi teka mhaka mati because for nkarhi wo leha mhaka ya bus supply yi ri problem ka ndhawu leya vurimi ngopfu ka ti-bohos leti fambaka minkarhi yo tala ti tshoveka na ku wela swo swa taniya mara wa happy because hi vona ku na ntirho lowu nga le ku endliweni hi va Mopani district municipality lava ku nga water service authority va le ku ngheneni ka ti-pipe
ni le meeting kwala ku fina le Johannesburg se leswi la ku na clinic leyi ta benefit and project leyi ti komba yi ri ka xiyimo xa advancement. So hi langute this as a permanent solution because by the way maka ti balls ka ti facilities ku fanele ku va mhaka ya nkarhinyana mara ma-supply lama ti ka ti healthcare facilities ku fanele ku ri mhaka ya fanele leswi nga le ku endlekeni eJohannesburg. So mhaka ya mirhi and so on hi ta yi languta because already se a ni rhumele va le ka district ku va yi xiyisisa ku nga va ko va na mimpfimbo ya le ndzeni kumbe ku nga va ku endleka yini ku na loko yi ri koho yi kota ku sotiwa. By the way i tliliniki ya Meleni kota yo loko ni va maxo nemetweni Shikwambana khensa swinene a health center ye le Giyani veri muyingiseri ni tshemba na ye mi nga mu n'wi twile kwa tanihi sweswi ni nga vula ku tatana Shikwambana va ri kona hi tlhelo lerin'wana ra xiyanimoya na siku reriya va yile va fika va tsandzeka ku pfuniwa hikokwalaho ka ku va fayili yi nga kokiwangi and yi nga koti ku kokiwa hikokwalaho ka xiphiqo xa ku loyi a fana koka yona a ri living. Leswi swi nga make sense. I think ku nga va ku ve na xiphiqo maybe for people not necessarily living because ni la ku swi teka ku loko ku ri swa ku ku va tani Giyani Health Center ku loko munhu a tirha ku humesa tifayili a va nga ri kona tifayili a ti humi usually loko munhu a teka leave a nga teka leave ya vhiki a nga teka leave ya n'we leswi leswaku vanhu a va consult for nkarhi lowa. So I think i mhaka leyi ni nga kombela va district executive manager ku a yi langutisa ku va ku endleke yini maybe kumbe hi siku leri muyengiseri a nga ya clinic liya because also mhaka ya ti-filing etitliniki ku na mhaka ya ma-EBWP lava hi va tirhisa ku augmenta vanhu lava va tirhaka ku humesa tifayili ku va hi vona ku nga ri na shortage nga kumi ko va munhu wun'we ntsena loyi a nga kona. Well of course tiko ti-facilities to tala ti kuma ku hi mhaka ya minkayivelo swin'wana ku va ku ri na munhu wun'we mara ku munhu a nga tsandzeka also munhu a nga tsandzeka ku pfuneka hi mhaka ku munhu a yi livini exibedhlele i mhaka leyi nga amukelekiki leyi nga langutela ku va le ka district va hi lavisela yo i va hi fikisela yo makulu hi kota ku twisa ku kahlekahle a ku endleke yini. Loko va district va mi lavisela yona mina ni yile namuntlha walowu lexi ni nga xi kuma ka van'wana va lava ni nga va vutisa va vanhu ntsena hiko a ni vatirhi van'we mi va byela ku va nga hi hlamuli a ni swi tivi hikokwalaho ka yini mi va byela sweswo veri va byeriwa ku a va hlamuli vateki va mahungu kambe hambiswiritano vanhu lava va nga hi hlamula va kombisa timhaka ta ku a health center ya le Giyani ku na vanhu vambirhi lava tirhaka ka sweswo swa tifayili lowun'wani i le livini leswi vula ku loko lowun'wana a nga ri kona loyi loyi a nga kona i tirha office hours loko Monday to Friday swi herile. Which is not an abnormal situation loko langutisa ka ti-structures ta kumbe ni leswi matirhelo ya nga xo ka ti-facilities to tala. So ku va ku ri na vanhu vambirhi lava tirhanaka na mhaka ya admin and a ni vuli ku it's a perfect situation mara mi ta tiva ku na miburisano leyi va ku na yo minkarhi yo tala ya langutisa ka mhaka ya minkayivelo na ku prioritize loko swi teka mhaka ya vatirhi lava va ri koho ka ndzawulo. So ku ya na hi xikombiso lexi ni nga xi nyika ku sunguleni ku in most cases ya zama ku at least titliliniki ta hi kumeka tirhisa ku va ku ri na vanhu vambirhi nyana lava va ku va tirha na mhaka ya tifayili ko ku langutela ngopfu ka sweswiya swa ku at least loko un'wana o va a nga ri kona un'we a va a ri kona because until ku nga va issue ya masiku hinkwako loko lowun'wana o va a ri livini na lowun'wana ta khomeka a va a nga ri kona and also na ku a swi koteki ku loko vanhu va tirha va ri vambirhi swi nga endleka ku va nga yi elivini or va nga mara ku na ku nkarhi wun'wana loko lowun'wana a elivini lowun'wana a hlangana na swilo va ku ti-unforeseen so mara swilo leswi hi va ku hi swi languterile swi endle ku na ku a swi fanelangi ku va swilo leswi hi ku hi lava ku va le ka disi va hi pfuna ku langutisa hi langutele ku a hi langutela ku fanele ku va swilo leswi tshamaka xi ri karhi xi ri ku endlekeni once in a while yes swi nga amukeleka mawaxa. Se loko ni ye laya ni ye ni ya kuma na leswi namuntlha a ni tivi ku lava va lunghisaka miako hi n'wina kumbe ku endleka yini ku hlakarile health center Giyani a ku fambeki flooring ya vo yi onhakile i magoji loko wo ve na wheelchair yi nge fambi i yin'wana leyi ni nga yi kumba a ni swi tivi kumbe nga va pfuna njhani ku laveka ku sweswi swa ku laha hansi ku lunghisiwa a Giyani Health Center ngopfungopfu ka tlhelo ri ra ku consulta ka mani na mani hala ka va maternity
ka jinga ku antswa ni fikini ni kuma ku flooring ya vuya kahle kambe le yala ka mani na mani hala ku ya fika kwele ka n'winyi wa kumbe murhangeri hambi sweswi ni nga nghenangi ku mara kwalaya ku fika anyangweni wa swi vona ku celekile laha a health center etatana Shikwambani a ni tivi i mani a va pfunaka ka sweswo. Well, miako ya maintenance ya miako ya yi endliwa hi muhasho tanihi ndzawulo. So leswi endlekaka i ku lembe na lembe from kusuka eka murhangeri wa tliliniki hi ku tirhisana na va district va langutisa swilo leswi faneke swi lunghisiwa swa infrastructure ivi swi informa leswi vuriwaka maintenance plan ya provincial department hinkwayo provincial. Mara mi ta tsundzuka ku miakonyana yo tala ya titliliniki i titliliniki leti ti nga akiwa khale nyana, so ti lava ku khomakomiwa from time to time. So also a ri ni nge ti lamoyeni ta vulavula mavunwa ku maintenance plan ya swi kota ku khavara matlhelo hinkwawo lembe na lembe. So ku na leswi swi endliwaka swa prioritization ni ngo va ni nga yi khomangi la ni nga koho mara yi va yi ri koho plan leyi kombisaka ku for instance Mopana Greater Giyani ka ti-facility leti hi nga na ta so much ku laveka leswi na leswi in terms of maintenance mara lembe leri ku prioritiziwe leyi na leyi ku swi langutiwa eka matirhelo ya mfumo ku la swi vulaka medium term expenditure framework kumbe ku langutisa mabudgetele ku ya hi nhlayonyana ya malembe manharhu ku fika eka ntlhanu. So loko ku langutiwa ku loko lembe leri ku lunghisiwe swa le Giyani Health Center next year ku nga hayiwa Xivulani leriya ku yiwa eka maphata swi vitana va ri ka Dzumeri swi vitanyatanya. So ni nga va ni nga ri na nhlamulo hi xiheri ku mhaka ya maintenance ya tliliniki ya le ya health center leyi Giyani yi nga endleka rini mara ni sure ku yi famba part maintenance plan leswi nga ta nga swi ku nga va ku ri lembe leri kumbe lembe ri taka kumbe rini na ri nge lungi lembe leri taka Shikwambani ni kombela loko mi kuma nkarhi mi ya jika ri nge lungi leswi ku nga xiswo ka tika ku ni sure ku na vo vaongori va le ku tirheni ka xiyimo xo tika ngopfu hi tlhelo ra matshamelo ya health center ya a vundzeni bya yo loko yi fananisa na tin'wani na sweswi mi nga vula na switwa kambe a ni ta kombela mi ya va languta kumbexana mi ta va ndlela swin'wani tanihi ndzawulo ku nga va swa xinkarhani kumbe yini a ni tivi kambe a ku tirheki kambe yin'wana yi nga fika yi va koho i ku ni nghenile laha health center yan'we ni tlhe ni huma a ku hana munhu a nga ni vutisa nchumu ku hana munhu a nga ni vona ku ni nghenini kambe mina va rindzi laha gedeni. Yeah. Well, loko swi ta ka mhaka ya varindzi muhaxi a ni sure ku ni nga hlamula I think we just say ku hi ta yi languta because ni hleketa ku a hi ti-facility hinkwato laha ku nga tani ku na laha varindzi va ka va nga proactive nkarhi wun'wana ku ngo va na tindhawu to karhi. I think also we'll raise it na management wa health center ya le Giyani mara loko swi ta ka mhaka ya ku whether this year or next year ni hleketa ku swi nga lava va langutanaka na swo at the district level i swilo leswi va nga kota ku advise because also mi ta tsundzuka ku nkarhi lonyana loyi humaka ka wolowo wa November October November i mhaka loko ku endliwaka ti-budget adjustment ku languta ku nga tekiwa hi nxisiwa kwini ni sure ku loko u ri ku stuck situation a ni tivi situation ya le health center le Giyani mara na swi tiva ku ti-facilities ta hi to tala vhele ti na swiphiqo swa infrastructure hi ndlela yeleyo so ni sure ku va nga kota ku teka leswo veka laha kumbe hi ngo vulavula ntsena kuma ku swi le ka plan leyi ni nga vulavula yo leyi ni nge vulavula yona ku ni na yona a ni na yona mahlweni ka mehe sweswi. Tata Shikwambani na swi tiva ku hi twanani ku fika sweswiwani ni kombela ku muhumelerisi loko hi vuya mahungwini ya misava va mi fonela mi hlamula xivutiso lexi xa ku a ni nga ha mbutisi xin'wana na tshembisi ko va ku xivutiso lexiwani xa ni rhumeriwa hi wun'wana i ri i muongori i ri timhaka letiya ta ti-ambulance va kombela ku pfuniwa hi ku na vo loko va fona va byeriwa ku va fonela a Thohoyandou loko va fonela Thohoyandou nomboro a yi ngheni loko va tirhisana leya 112 nayo yi nga endli va sindziseka ku fona hi ku tiva ku loyi a nga ka shift liya i Neli Shikwambani swantswa hi fonela yena hi kumbexani ta hi hlanganisa na mani swi ndlisa ku yini so ni kombela mi hi pfuna kwalano ku lava van'wani va nga yi huma njhani loko ku ri ku a va tivi ku loyi a nga ka shift liya i mani hi ndlela leyo va ta mi fonelela sweswo tatana Ncindani mi hi byela sweswo ivi hi mi chucha tatana Shikwambani. Inkoma hi kumeni mahungu ya misava i minete ku bela awara yan'we nkosi na tauke nhlekani
Itsoso mingiseri omnganalo FM ikhensile maunge msava man kosna chauke na maunge lawo msava ngayikhomeleti tatana Shikwambani la ta kota ku va chucha a hi tweneni ku va mi pfuna njhani ka timhaka ta ti-ambulance tatana Shikwambani mi ri va pfuneka njhani lavani Nkomohash, I think ekusunguleni loko ni kuma brief ka producer a ni misunderstand concern ya muyingiseri because a ni twa concern a ku ri ku va fane va fonela ka malamulelo kuma ambulance a ni nga ri clear ku i mhaka ku va ri line ya a yi le ku tirheni yeah of course loko ye breaking ya mahungu ni zamele ku yi fonela line leya na mi ni kume ku a yi le ku tirheni so i ntiyiso leswi va swi vulaka ni nga swi confirm sweswi ni nga yi fonela sweswi loko ye breaking ya mahungu but what I did ni kombele ti kluva ku na yimele feedback ya vo chief director ya leyi nga responsible for EMS ku va hi hlamusela ku endleka yini hi line liya va yi attenda na ku hi ku hatlisa so I think a hi boheki ku spina swin'wana na swin'wana indeed ni fonerile line leyi a yi le ku tirheni i mhaka leyi hi nga ta yi lunghisa hi cancel swinene na complaint because handle ka ti-complaint a ni nkarhi wun'wana u kuma ku tilayini leti a hi ti foneli hi va nkarhi wun'wana hi nga ti foneli ku leswiwani so hi cancel complaint leyi ta yi attenda xikan'wekan'we mahashi hello tatana Shikwambani khensile swinene nkarhi wa n'wina ku ya a mahlweni vana na ku hela ka vhiki lokunene khensile ku va mi tinyike nkarhi wa ku va hi bula eka nhlekani lowu ku dya ku engeta inkomashi na feedback ya line ya le Toronto ni ta yi rhumela ncindana ni ko va hi WhatsApp ku just ku hi kota ku clarify na ku swi tshamisekile okay ni khensile swinene go mingiseri omnganalo FM nakona ko Afrika wa vulavula mtshemba mtawa mi street ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo ku timhaka ta ti-ambulance ku ya amahlweni saka 3 yin'wana timhaka 0860002543 mi nga tirhisana mathevula dprsabc.co.za eda Afrika Mungana i x handle kumbe ke mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ta kota ku twa ku mi angula mi ku yini hi tlhelo ra timhaka ta ti kumbe ti leti mi nga va kumeri na tona n'wina ni rhumele papila rin'wani no twa yi nga ri yisa wasati hansi papila leri a ni swi tivi ku mi fike njhani mingiseri wa mina ka ku ni rhumela papila leri kambe ni ta ri hlaya swi ta va swi ri swa n'we vayingiseri ku va mi teka ku ri yisa va xisati hansi kumbe hi ndlela yeleyo kumbe hi nga hundzisa ku yini ka mhaka yoleyo ku ya emahlweni so a ni tivi ku wena u angula u ku yini eka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga na yona un'wana muyingiseri loyi nhlekani ni ku hlekanisini muyingiseri a ku na munhu la kumbe ni ya mahlweni na papila leri ke hikuva ni na munhu ni ya na rona yi va ni ri hlaya papila riri enhlekani khalanga mina ni lava ku vutisa khale loko wansati a velekile a wu ta vona hi khwirinyana ri vonaka ku loyiwani onge ti ve na n'wana kambe hambiswiritano ku na maendlelo lawa a ya tirhisiwa va boha ivi swi hetelela swi nga ha tikombi ku i ti tshame a va na n'wana kumbe a tshame a biha mirini kambe xivutiso xa mina namuntlha lexi i ku xana hikokwalaho ka yini vaxisati vo tala lava hi va vonaka sweswi van'wani va komba onge va tshame va veleka kuve a va se veleka hikokwalaho ka ku va khwiri ri kurile ivi a va ka ndzeni ka swiangi a ku vo tala va na mikhava a ni tivi ku vo tala yi huma kwihi mingiseri wa mina kambe hi sweswo se hi yo mhaka ni ku kumbexani swi ta yisa va mhani hansi leswi a hi nga fanangi hi vulavula hi swona se va mhani loko ri ku mi lava ku hi vulavula hi swona hi byerile ku mi ri xiyimo xi njhani hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ke kambe a ni tivi enhleka 0860002543 nangona ku ya Afrika Wa Vulavula ka mkanalo na FM kumbe mi tirhisa 0657443911 i mi kandziyisa rito muyingiseri loyi nhleka Ayo tatana mjani. hi pfukeli papa mi njhani n'we Na hi hlayisekile.
ngikombela nghena ka mhaka leya mhaka tiko ra South Africa ni mhaka ya Israel eMapalestina. ya Ya goza ri va nga ri teka rikulu ngopfu ra ku lamula nyimpi ro mara ka mavonelo na u fanele ku nga sapateriwi u nga solo Israel ngopfu. a ku fanele ku soriwa mani Va soliwa hinkwavo ka leswi ka matikhomelo ya vona. Ya because a ni ri Palestina yi nga rhanga yi ba Israel ka nkarhi wa sweswi. ya ni tsakisa hi xivulwa xi ximaka xi vulaka xa ku ka nkarhi wa sweswi hi ku van'wani lava va landzelelaka va ta mi byela ku Palestine khale yi ri hansi ka ntshikelelo wa timhaka ta ku va yi tshikeleriwa hi Israel van'wani va ri ku sukusela kweli ka 1948 ku fika namuntlha se ko va leswiya ko va kun'wana ka lava va nge i xikombiso xa ku va vanhu va lwisana na ntshikelelo loko ku ze ku ndeka sweswi nga ndeka hi ti 7 ta October yes se hi ka hi nga tivi hina hi ku swi vona hi matihlo ya wuhlanga a ni ri ku na nkarhi wun'wana u kuma swa ka munhu i khala a ku ba vhela awo se nkarhi wun'wanyani a ku tlhiwo ya musunguna futhi wa sunguna a munhu kanti yo tlhata ku tikisela voko futhi va fanele va discipliniwa hinkwavo ku nga na ku seketela swa ku wena u endla wrong ku va ni ku solva mhaka hi vutsotsi swa ku madoda mhaka leyi tshikani nyana kutani nje loko u lava ku lamula vanhu swi vona swa ku luya i right mara ye i wa biwa mara u nga kombisi ngopfu swa ku ngiki we wrong no i fanele kombisa loko swi ku ololoxiwa swilo swi fanele swi ololoxiwa ku ya hi ku swi hoxeke kumbe ku swi lava ku ololoxiwa hi ndlela yihi mi nga swi ololoxi mi ka mi swi bambatela a ni phela a Israel tiko rin'wana ri nga na honyololo swi ngo hona enceka na sweswi va famba va yi khuluma mara loko va heta va suka va lenda va vuyela ndzhaku yi tama ya biwa Palestine se mhaka leyi nga kovelero ya mhaka a va yilwi yo yi va right se va ma hela mapalestina mara na vo ma endle xihoxo ma endle xihoxo i mhaka yo tika swinene leyi mi vulavulaka hi yona papa kambe ni tsakisa hi tlhelo rero mi nga ta na rona i tlhelo rin'wana ra nkoka swinene inkomu xa kombela ku nghena ni ka balo wa ku complain mhaka ya mali ni makulu hi nga ri tirhisi rero a wu tirhisa ro va huma matikweni le handle kumbe va rixaka ra ma-India kumbe yini ya ra swiphaza leswi nga lomu malokixini lo ya laha ku na nkingha hi one ku na tishopo to tala ta tikulu ta ku a mali ya macoin ntsena va gina ka 100 rand awona loko u ya ku stoke na mina munhu loyi ni tshika ni famba ni stoka nkarhi n'wana ni stokela vanhu mabyala makodriki yini na yini wo la thembisa okay ku va ku ri na nkingha leya ku loko u fika loko yo khoma mali ri nga na 300 rand ya macoin a 200 swa vula swo davela na yo ndzhaku kambe mativa lexi nga ko yini papa mina lexi a ni lava ku vutisa xona i ku loko n'wina mi ri na vhengele a mi langi ku mi xavisisa ku yini kumbe mi xavisisa sa njhani i nandzu loko munhu a langisa sweswo a nandzu leswi ni famba na vo lava va ku yala ma 10 cent ma 20 cent hambi men driver thekisi ni mi twile papa ni cancel ani kumxani ni mi twile papa ni cancel swinene ni cancela hi kumeni van'wana 0860002543 nakona ka Afrika Wa Vulavula ni na lihlono la kusuka ka khashani ya lihlono kunjani Fukeni minja pfukeni na malembe manga na 16 we mbo 16 ni ka hi mani we ele ka grade ma ni ka grade 8 ya ka grade 8 xi pfurile xikolo a xi si pfula xa pfula mara mntwa se wo jikajika la Ben store la i vona swin'wana i famba na mani na oledi yi ka lava vanharhu lava nga la xikarhi va nga la xikarhi lava nga ku languta okay va xeweti nge ni xeweta mani ka khahlani ivi vani vito ra vo Janet mani Janet mani Mliwa Mliwa okay mani Janet Mliwa ka khahlani va mi xeweta
lihlono ile ka Afrika Wa Vulavula nkhensi lihlono nani inkomo sharp ani alright sweswo mingisero mungana nona fm ilo hinda ku na kombela no kombela lihlono kambe kuna mingiseri la line na ngitweni ku angula kwini nhlekani njani papa ifokeni ngona minjani sayisekile I can't khalanga kuna yin'wana mikhomile mavhiki lama nga hundza ya ku vavanuna kumeka hi nyika vanhu vana hi famba hi nga hlayisana me ni vona blame yo tala nga ku wela ka hi va xinuna ku ri ku blame yo tala va ka manana vo kala ni blame ku vo because a va sapotana va na xivuriso lexi xa ku va ku huku ya n'wana yi hletile xihukwana swa swin'wana swa huku yin'wana because loko ni vulavula so ni vula ku sweswi me ni nga va ni ri na vana ni ya teka n'wana nsati me ni fanele ni sapota vana lavaya nsati loyi a yima tsema ku swi nge humeleli sweswo leyi nga kota ku kombisa yo ku ri mi fanele mi langutisa ku ri mi nga langutisa ka sayiti ra wa tatana ntsena na vamanana va sapotana kambe ni byeleni ku loko mi ku vamanana va sapotana mi vula yini i mana gangisa ku manana a hi vamanana va gangisiwa ku hi n'we hi me ni gangisa ku manana loko ni gangise manana ku ri a sapota lowa xinuna a endla the right thing wa ala ku ra se loko mo swi langutisa hi vavanuna loko va hi ri na vana hi ta hi ri na vana ka vukati a va sapoti mara loko manana o ta na n'wana ka vukati u ta lava wehe kha u endlela n'wana yelo a taku na yehe swa right u hluleka ku endlela n'wana wa wena u nga nghena na hi vukatini se mara mi va mi ri n'wanuna wa njhani walowo mara khalanga ma swi tiva swa ku swilo swi humelelaka vavanuna va hlula vamanana phela abuse yo mi nga ku vavanuna mi nga ku phela se mi katsa na mina mi katsi hinkwerhu kwalano ha swona mi nga yi katsi kwalano na mi katsa na n'we ede mi ri n'wanuna tatana mi nga ni katsi mina na veri mini ku ba mina nsimbi la mina ni hanyaku kona behind door loko ri parile ri ba n'we nsimbi loko ri va ri parile a mi binsimbi loko ri pfulekile ku ba n'we nsimbi front of ka vanhu lava n'wana vonaka me ni ba ri pfalekile kumbe ri pfulekile mi nga yi katsi hile ka mi nga yi katsi kambe tlhelo ri rin'wana na rona mi taku na rona i ntiyiso rona ra ri koka ku va xinuna vo tala mi kuma va kha va kumeka va kha va hlayisa vana lava va nga ri ku va vona va tsandzeka ku hlayisa va vona sweswo swi kona kambe a ko va ku hi vavanuna hinkwavo kumbe i mhaka yina so mara swi tele ngopfu because kuma ku ri va phela kuma ku loko munhu u tshame na yehe u tshama na ye jarateni every day loko mi nghena ndlwini mi le ku holoveni u langutisa ku ri loko no holova ni ya mahlweni swi nga za swi mi fikaka ku tekun'wana swi nga tshamisekanga so ordinary decide ku ri wo ni huma ka so ni endla leswi munhu a swi lavaka mara kuma ku ri va leswaku u le ku xaniseni ka n'wana wa wena u nga n'wi tisa laha misaveni kasi va ka manana loko va ka manana vo kota ku ri na voho va sapota ka relationship leyi va nghenaka va yi kuma yi ri na vana ndeni a swi nga ta humelela swilo leswi humelelaka mavonelo ya mehe walawo ni metro papa ni khensile swinene ni papa 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM ku haxela wona hi ra a Ben Store hi ku seketeriwa hi va ka Masingita Group of Companies vo va vona ku leswaku hina laha hi va hi hlayisekile ku tisala nangona ku Afrika Wa Vulavula hi ndlela leyi na yin'wana minongonoko leyi hi haxelaka yona twi hi ri laha kambe ke a hi ku tumingisero me un'wana mingiserilo hi nhleka khalanga mpfukile eish hi vatomi minjhani n'we hayi pfukele khalanga ni la ku vulavula hi timhaka ta stand xa South Africa etimhakeni ta tiko ra Israel na Palestine ku ri kahle mi rhalanganyo kumbe swirhalanganyo swa matiko ya misava swi tele ngopfu hi suka ka xirhalanganyo xin'wana xa Russia na Ukraine i xikombiso xexo laha South Africa ri nga vutisiwa hi matiko ya misava ku stand xa yona xi le kwini va ku va neutral sweswiwani ku na timhaka ta Israel na Palestine ni twisisa ku xaniseka ka vanhu kumbexana hi xilungu leswi va ngo i deprivation of liberty swi endlekile a Ukraine swi le ku endlekeni a Palestine namuntlha South Africa yi na matimba ya ku tsutsuma yi ya ka International Court Justice ya file crime against Israel va tsandziwe yini ku endla sweswo eka tiko ro fana na Russia so swi hi veka ka xiyimo xa ku why hi fanele hi ta eka matiko ya misava hi kombisa ku teka
xiave kumbexani ku teka rihlanguti ro karhi hi nga vi neutral ku fana leswi nga endlisa swona eka Russia na Ukraine. Swi ni nyika mihleketo yin'wana ya ku hi kombisa yini eka matiko ya misava because a hi ri loud enough hi nkarhi wa conflict ya le Russia ma twisisa ekhalanga. So iyo mhaka leyi nga ku vileriseni sweswiwani loko ku ri ku na van'wani vativi va tipolitiki ta misava mi va tivaka a va ti siku rin'wana va ta hi angulela mhaka leyi kumbexani hina ku na leswi hi swi vitanaka timitsu ta koho hi nga ti tiveki ho hlaya ntsena kumbexani ku vona mahungu ka munghana ka TV na ku yingisela ka munghana lowunene hi twa leswi hi byelaka swona a hi swi tivi ku timitsu ti suka kwihi mara loko ku ri keni hi mpelampela mhaka leyiwani it's politically motivated swa nyumisa ematikweni ya misava a ni vuli ku leswi va nga swi endla swi wrong swi kahle kambe a fanele va swi endlile ka Russia antile ku ri na twala ekhalanga na mitwa leswi mi vulaka swa ku kombisa ku ongeti loko swi khumba Russia a va tingheni kambe loko swi khumba Israel va tinghena hi ndlela yaleyo kambe a ni ku kumbexani va swi hlamusele kenta Prof Tolo a mi kotanga ku va yingisela ni swi yingiselile tanihiloko ni vula na leswiya swe le Russia swi hlamusele ku enta hinkwaswo if it's politically motivated swi veka ka ku hi le ku tekeni ka sayiti masisa khalanga until mi nge hlamuli n'wina ka sweswo a no ta yi raise amoyeni ku na va yingisela van'wana va yingiswa mina lexi ni tsakisaka mi nga se hetisela hi leswi a mi na ku hetisela swona lexi ni tsakisaka i ku leswi n'wina mi swi vulavulaka hi leswi swi hetelelaka swi hi nyika xifaniso xa nongonoko wa hina wa ku nongonoko wa hina wu yingiseriwa hi vanhu lava va anamisaka mihleketo a va hleketa ntsena tlhelo rin'we se ha mi khensa swinene papa swinene mi fambini ya vafambi a va hala ku vula swin'wana kambe hambiswiritano a ni tivi ku kumbe a nga swi twangi cindani ku a va hala ku vula swin'wana a va hala ku vula swin'wana va ku ni tsakisa hi kambe hambiswiritano a hi tweni ni wena mingiseri wa mina ku u ri yini 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hey xiluva i kwatile ka X le yana ni ka X mi ta swi vona ku i kwatise ku yini xiluva kambe a hi tweni ni n'wana mingiseri loyi nhleka a ku na munhu la a ku na munhu 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ringeteni loyi inhlekani mi amukerile ka nhlekani a ka ha ri na munhu la 0860002543 i makume 25 minutes ntsena ku bela awara ya 12 ya 13 kasi ke loko ni ku xiluva ikwatile i mhaka liya ya papila leri ya mingiseri ya nga ni rhumela i le ku tsaleni la ka X la hi ta mi nyika nkarhi mingiseri wa mina ku vulavula hi swona ngopfungopfu n'wina va xisati ni ngeti swi ta mi tshikelela ivi hi mpela mi angula ta mi nyika nkarhi wa ku va mi endla tani kambe sweswi a hi tweni ni yin'wana mingiseri loyi 0860002543 nhlekani enhlekani wa kahle hi le ka Chavani a he papa tatani Masonono ne se nina ku tikeriwa hi mhaka ya so i ku ri ni yingisele timhaka ta munhu a nga dlaya vanhu va ntlhanu vambirhi ne se mara lexi karataku i ku ri va n'wi humesa and then va ku u fanele ku ya chekiwa mihleketo mara vanhu va ntlhanu vambirhi va dlayiwile a va ha ri kona se i mhaka yin'wana loko ni swi langutisa maphorisa va endlile ntirho wa vona and then le ka magistrate va tsandzekile ku endla ntirho wa vona hi ku munhu loko a dlele vanhu va ntlhanu vambirhi ivi a tlhela a humesiwa a tshunxiwa va ku ya chekiwa mihleketo mara vanhu va ntlhanu vambirhi va ndyangu wa le ka vona va lovile se i mhaka yin'wana leya ku hayi and then va le ka magistrate a va cinci maendlele va endla maendlele man'wani mantshwa hi ku vanhu va ta dlawa ta ku ta huma mundzuku a ngo huma minduku i huma hi mhaka ku va n'wi kamberile va kuma ku mihleketo ya yena hambi ho ringeta ku n'wi tengisa a ni ngo munhu un'wana na un'wana Afrika-Dzonga a nga na nandzu ku kondza voniwa nandzu so loko va ya kambela miehleketo a va vona ku ri na swin'wana swi nga fambiki kahle swi komba ku hi nge n'wi tengisi ivi hi hetelela hi vuya na nchumu
mara loko mina ni karhi ni swi langutisa muhaxi i swi swona mara leswi hluphaka lava nga swi vula ku ri vanhu vo tala va ta fika va tipfinyingeta miehleketo hi mhaka ya ku tiva ku ri ni ta huma ni nga vulavula mina swi ni humeleri ka ntukulu wa mina mi nga se vula ku n'wina swi mu humelerini ka ntukulu wa n'wina mi vula ku vaongori le ahayani le va tsandzeka ku swi vona ku loyiwani u ti endlisa loyiwani leswi wa swi i na vuvabyi bya miehleketo a va fanele va ri na ndlela yin'wana ya ku munhu loyiwani a khisiwanyana ku vavanyana swintsongo a va tshame tlhelo hi ku maxaka ya yena va ta twa ku vava loko swi fika va kuma ku munhu loyi i humesiwile hambi ku ri n'wina loko mu hlangana na swona no kuma munhu yela mi n'wi vona ka ku ni ba ni tlhe ni dlaya mina ta ku hakelela leswi swin'wana swo vava ngopfu a va cincinyana matirhele lava le ka magistrate maka ku maphorisa ntirho wa vona va tirhile va khomile va heleketile se ni pfune ni ku twisisa leyi ya n'wana ya n'wina swi nga mi humelela n'wina mi humeleleyi mina ntukulu wa mina i duvuriwile a ri mfundhisi a kerekeni ya yena le a kerekaka na pfuna vanhu mara u ri i duvuleriwe yini maphorisa va leswi va nga swi hlamusela va ku i duvuriwe hi mhaka ku ri yena i fika a endla kereke kusuhana le ku nga na thavhene se loko a endle sweswo luya wa thavhene loko hi karhi hi byeriwa hi maphorisa hi ri kwele hili ka fika va ku swi endle ku ri luya a vulavula timhaka ta ku yena a nga ha koti ku amukela vanhu lava ta ku va ta nwa byala se mfundhisi loyiwani le ku n'wi onheleni ka business ra yena se loko ni ka swi languta swi vuya kwalaho ku ri humesiwile na yena i le handle ni vula loko mi ku mi swi languta i humesiwile na yena i le handle hi mhaka yi leswi va nga n'wi humesi va n'wi nyike free bail swa vhiki rona rihi ni vulavula ku hi rona ri ringa ka rona kambe xivutiso xa mina xi ri hi mhaka ya yini va ri i vabya mihleketo na yena se a ni swi twisisi ku vanhu va kona loko se va dlele va vabya mihleketo loko va dlaya va vabya mihleketo sana swi wa yena a nga ti dlayangi ku komba ku ri wa vabya lera ku n'wina mi swi tshembi hayi mina ni swi tshembi loko mi nga swi tshembi ma aphila mi ya ka aphila mara swi vuya kwalaya loko ka swi langutisa mativa mele ku langutisa ntirho wa maphorisa va tirhile swilo swa vona hinkwaswo muhaxi ni me tweli papa a hi yeneni ka ku hela ka vhiki lokunene mi hlayiseka ku tiya ku engeta niketsi mi vuya kaya hi ta mi xeweta kahle ekaya loko mi vuyile ku hi tshama kusuhana inkomo iko papa kesa iseswo tsiri vugalelo fm ni ku ri ku Afrika Wa Vulavula humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mavasa ni khalanga Pet Mathebula mbana ku hela ka vhiki lokunene ku dya ku engeta laha hi nga ta hlangana kona mi nga byeli munhu hlangana hi tibulela ivi hi tlhe hi hambana ku mi ni vonela mi nga vuli ka ani mbana ku hela ka vhiki lokunene khenseni Ncindani muhumelerisi a yeneni ka Ike Ngoveni a mi tiselana kona ko dzumba na mina kambe hi ta sungula hi twa ku mani nkosi na Chauke va ri mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini hlayisekanani tata